Cisngi hadian bagi ladap menikendo ya ke Deputy Commissioner ke District East Khasi Hills. Halor ke Jingsuki ban pentre ke Surok Folian na Shillong Shadauki. Kesenjuk inong senchar shnong apa Shillong, haka katnyo tarik ujiliau arazar arpusan kilalit benjuri bagi jingtre ya ke project ke pasedang nado ke jingking Sherpi. Naidan lang haka ni ke jing jurep nado ki bor peniat jong ke NHIDCL ki ofisan ni ketenat boper na ke melim blok ki apulet bat kumjuk kinong elam na kesenjuk. Apakah ni gelak patai kubur unong aibut jong ka sinjok nong senchar shnong apa Shillong uba di thangkhiu. Ula pentep bah ke jing jurep kila penpau haki he ke NHIDCL ya ke jing suki jong ke jing tray. Bat kumjo ya ki babon kimat ki belak ta apa de kalit kawan jong ipat ba. Ula ong baladak ban penpau ba ke jing pentre ke suki palat ban kaliang jong kiru ki kubur ya kata. Kumta kila kentu bagin penstat no namarkan ni kade ke surok ba bat kelami ru ke jing dheng kali ke bejor ba na ke bentakan ni. Ubidio ka meliam uba toshan bha marwen ula batai ke jinglap na kani ke jingjuret. Daga liang ke senjok ke lapan pau bagi dong ke bakloi ban ai ke jingi lang bat ke company ba pentrai na ke benta ke jingi adbet bat banyak stat ka kam nang bagi pat ba ke no mat show ya ke jing saakut deng kali daki kenta. Iwan ban jurip ya kini ka surok ba pentrai menta limba ke NHIDCL te kiladon kartu kan ni gijing ujor na kaliang kesnong bat ki jinge ba ki syam maki halor kani ka jing pentrai jong kani ka surok wilayah poiswa hamte ha ka bridge Sherpi hadin tapat wilayah wan sa lumoba ngi poipat sa 101 area hadin 101 area pat ngi wan hadu kani ka point mentah te ngilalap kibun kartu kani ki issues ba na kaliang NHIDCL ba ki officials kila kular ba ki kin pendap kamtam ban resolve ki issues ba ki kisham ki paj ba kawi kalong ba kala khamnya kamtam ru bangi pej ba ki traffic kala pentut ya kajing ya iki kali badru kala wanra ya kajing iki paj ba ki bunsin ba kisham jing lara kilet Shillong lan kilet kinu ki jing tre jong ki kisham simpor ba bani tang na kadaw ba khamnya ka surok badru ba kebun palat ke traffic ni matasi nilai wan ngila don rekan lang bagi Shnong tengah aingu borok ki nongkit kam jang Shnong ki bala don rekan lang bangi te mengi ngila kerpat yu NHIDCL badu ngila request ba udi ban pen kloi ban pentrei kam ya kani ka surok kenang ba kan wanra ya ka jing mentoi ki paj ba hoj ki don kalian ke NHIDCL su ki bun ki issues ba makiru ki syam ki bun ki challenges ki problems tengiru na liang jengi ngi kloi ban menyerap yaki ban ai kanu ko cooperation la ni ka jing tri kamlang berki baki don kap kenre ke isu ke ba ningkong do ke bakta ingi kalong ka jing sakun ne jing deng gali ka balalong saba palat ka ba ngi kum ki nong song snong jong ka thai ngim la shu ban pediang ne ban chu ngam te ka meeting menin layo ban ya kenduk lang ka jing don lang jong kitang ba snong baro kinong kit kam jong ka senjung ka police department bat khamtam ya ka NHIDCL ki ba pentrai ya kani ka project bat kumbala batai i video jengi ba ngilayo ban man inspect mene hang dia po jengki Sherpi bat ngila pensngau ya ka NHIDCL ba kajing sedang jong ka traffic jam hapo upper Shillong kade kajing slow jong ka traffic hapo jengki Sherpi kamdei ba kadang sna ya katu ka side bridge ndrei kani kajing deng kali kala dei mentala katu kani penai bat ngila snow pensngau ba haki ba kani kade ka bangimla ban pediang namar ba ka kam kalong ka basuki syaba palat kajing tre jongki kalong kabam da biang hadu kata bangila wan page ide khmat la jong mene bat nak kaliang jong kiru kila kubur hi namar ba kimla ban pendap yang ni project kumba kila kular ten rei pat kumla pensai video ngilayo ba banya selok bat ki bat kila pensngau ye jing haba mangi nak kaliang kesenjuk bat ngila kular mangi tre lang bat ki bat la dong kam ke jigarap ngilang tu bakloi banya rap ki ten rei mene ngilayo pat ban pensngau ye ki ba jadi ban pendap no shawut buat ban repair ya ketika stretch yang dia Sherpi hadu ang ni alai mer ang ni bedeso kenang baka traffic kan long ka bakam kloi bat kesrok kan bha bat kibrio kila ban yai namar lengi cross ya ka lubang hi bagin le jingle sesor men step por pra khanda ispo buje tang sulit yang tu khmat kesrok pala kloi na poi sepo MES Anjali Pom gari khana kala ham kloi ke traffic kan re hang ni pin page menta la hadwai bejero ka traffic jam kadang don ba yang ni surok ka long ka ge jing ya ki nong snong jong ka ni ka than bat kiwe ki isu pat kamala batai video kedai ba ki line department ki badon hang ni nak kaliang PHE nak kaliang traffic ro kila kular bakin kersan ya ni ka
jing penstat ya kani kam hanya buat tanya jongi bat yang ai kubleisha ya BDO ADC di department ya traffic police bat kamtam ya para nukit kam jong kesenjuk bangi plat por kani kapor mangi don kada jing snow kia min sem bani i bagi nong song jongi yang dia kin hamat ya kani traffic jam man kesni